Hallelujah, hallelujah. Shama. Alikuwepo baba mmoja ambaye mwanawe alisumbuliwa na pepo. Mara nyingi pepo wao walimutupa katika maji na moto pia, lakini mara zote hawakumuua. Siku ikafika, akapita mwana wa Adamu, naye ni Yesu tunayemhubiri leo na milele. Baba yule akamwita, ewe mwana wa Adamu, mponye mwanangu. Yesu akajibu ya kwamba ukiweza yote yawezekana kwake aminie. Bahati mbaya kabisa yule baba kujua nini maana ya imani. Akasema, e Baba, nami nisaidie kuamini kwangu. Nisaidie kutokuamini kwangu, na uijenge imani yenye matokeo kwangu. Nisaidie kutokuamini kwangu, na uijenge imani yenye matokeo kwangu. Whoa. Yesu wangu nisaidie, nisaidie kutokuamini kwangu, na uijenge imani yenye matokeo kwangu. Nisaidie kutokuamini kwangu, na uijenge imani yenye matokeo. Mungu Baba nisaidie, nisaidie kutokuamini kwangu, na uijenge imani yenye matokeo kwangu. Nisaidie kutokuamini kwangu, na uijenge imani yenye matokeo. uikuze imani iliyo ndani yangu Bwana. Nataka kutoka nilipo viwango vya imani. Ay, 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 ay. Nikuze viwango vya imani. Yeah, yeah, yeah. Imani yangu ilete matokeo. Imani yangu ndani yangu ilete matokeo. Imani yenye kusuasua, ninaomba Baba uipe uimara, ilete matokeo. Imba na mimi, sema imani yangu, imani yangu ilete matokeo. Imani ya uchumi wangu kuinuliwa, imani yangu, yeah, Yesu wangu ilete matokeo. Imani yangu
kutokuamini kwangu, na uijenge imani yenye matokeo kwangu. Nisaidie kutokuamini kwangu, na uijenge imani yenye matokeo kwangu.